کتی کی لایوی ود که کی بناکت او کیا کینینه وقتی ریپورت اکل پیچه کتی تا دانش شنی شرکت ایتا سرخد او اوه ها کیا اوه ریپورت بو بوهاتیه بشتا خدانه لایوی کاوره دلیل که بدم عمرتا نهنده کابوم دلیل که بدم تاف مشکل نکریه از گلک گل شریکه خدا زبی ما حوال شریکه هر ریپورت اکایت از بود نویسم و نکریه هر ریپورت اکاتت از بجمه نوانینه اگه اجابه شریکه نده معنای اوراز بیجن برهند گلک کس صفحه طوانات اینا قفل کرنه چکو فقیران نظام جابا شریکه بدن یعنی شریکه نبیجه ما شریکه منابیند ما شریکه نزاند نه والا شریکه نزاند میلیونا انسان لایو آورد که ما خونه شریکه دیتا ناز که توی هناز که وی هناز که دوید تو گل شریکه کنتاکت هبید تا نبید خودی که مسانه یه پیچی تقفل بید باشه حوالت ما نهاتن او خواست زان از یازانی ببینیم یعنی دوزانی ببینیم دراوه از دعاش خودت کن و حمیه هزر کر بد دراوه از بی عقلم از تشتی باش نشاودم نبو باشر اف بی اخلاقت و اکیتت بین دراوه از خلتم از ریکات درست نشاودم همو هزر که دراوه چکو اگر تو بزانی راست دی ضرر المکی اینه قنجینه از چاوه ما چید کم کارو دیسا و گو سریوس ها سریون است نو کس مایی که ورگیرم ما قرآن جد خان ما بابت خوش گود ما مستای ما آینی هات با بیت امی بجنه بکسر و با اویدیه که ورگیرم کتا تا چگو خدا زنده کمیتت و جابدم خدا زنده کمیتت و جابدم ماچه برا هنجی براید من چاوه من ما می بخوام از اینکه سرسریه بس کمیتت معقول باز جابدم کار سحکه میوری مشکله اوه و حمید سکرینه رجایش تا که من برای بسرمان تو تشتا که نشه بزانی نویدی که نه مایی که کبو خانه که ویدی ایک الویره بدلی 1000 نفرای دفاعش دینه تکر خانه که موضوع ده هندک پشنیارت های تو وره مایی که من که من براز سور حسابایی سر قفله کرتو کرما جماعت ریکو اویدی زانن ما گروپا که چکری گروپا که ما قوی الویره من گروپا که دیل بره خاص اوت حوالت دکتر سروسی وان اوت زیرک اف جحلت باز وارک اف جحلت 17 سالی ماشلون الوان بترس شهر ازاتر اف جحلت نوکا 35 سالی 40 سالی چکو عمریوی موبایل وات شوی حتی هم علمین کمپیوتری تلفون هات حتی علمین تلفون آیپاد هات مثلا اوت نوکوی عمری در بارک که من اوید زانت ریپورت توی قوی نزیره که رساله بوم خاصی فره که دکمت گروپای که ده مشغولت باش البرهین هنده تشتانه حوجه سر باخوون خود شاهده نمت حبد پشتی افریقاها از چوی می خود شاهده هنده ویدیو مید جبرین که اصلا دف رب العالمین ما بخوا خیر نویسی چکو کسی که برزیب دینه تب که توی وی کشتی جد بی دی برچاوه ما مصلا منهج سلفی گوتاوی کری خیرات گله که اوی دکانا موبایل ها گو اگر جنکه که بیت دفته خلطیه کر بیت تو دی تشتی موبایل های جیبی که بب سبب میره و نبیند والا اجریت بخیره با معنای بومج خیره از اوی پسیاری جیکم اف پسیاره بلا بیتا بیرم بجم ما مصلا او کسی ریپورت الویدیویت به اخلاقی دت یا هم پیچت به اخلاقات دت که اجریوی چنده ما نباشه اگه اف پسیاره دلیتا بی تو قرآن که زیره که بو ریپورت 10 نفر خواب کنه که بار که اینده گلک آجوه صاحب مسح کنه اما گلک برا هر ایکش راخی خوابه ایکا که من افازه نوکه هاتی من دف من زیه تو بیجی تو بود درنگ ود کی دف من بار که یازانی فیزیه چه دی؟ ادمین الویرهیم برا ادمین الویرهیم بار که 20 ادمین الگلونه خو علمینا که من دسته وانده بین هی ازم
چطه چگو؟ سرغم و برا بزم ویا بجمتا سیندش بلی خود قرآن چطه شدی سینده خود نسید خود و راست بج باشه چند جا سیندت خوم و چه نوعی سیندت خوم از سحکم سکرینت خواه بار که بخواش نظام است از ظالم خود قرآن خود شاهده حق لا اله الا الله یه و دعایت من انگاگم بتشتاق دی سین خواریه دقیقه دوین من مایکه اما وقت کدیلا مشرف حوالا بینم مایکه یا خوده بینم مایکه جماعت بینم مایکه 20 11 و نیف همین سر بخه او چه مشرف دیارن الله ویده کروکاکو ما 20 مشرفتن ایکی شو نهاتی الله ویده هی مشرف ایکی نه ایکی ما گلک و همیو داخل کرد بیدنگ ساعتها که مدح مشرف خود کم تو الشرع خواتات مشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقیقه بلا حمید عوضتبا بیدنگ شاهمتيچاني بابو برا در سر خال چه نابد تو باخوی دیدی آده بیشتا بچه حق دایی دیدی بیشتا بچه اوی حواله دقیقه ازیوی بلوک که حواله به اخلاق هرودت خبر داد بیش حتی نوکه بلوک نبیه ایروپی و از خود هندکا بلوکم دست خواه مبارک او حواله هرودت خبر داد بیشتمه آب خود ما مسلمان السلوات معنای مایکا خواه و نکن حتی بابت کنم ما مسلمان بیدنگ بیوار سید شیخ من او چه بو بیدنگ خیرات امام مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك كي سر بخوني بدارم حميد باج بن سلامة إن شاء الله. سر من سر چاوه ما امام مصطفى دلال. مش راضي إن شاء الله يا رب. بله امام مصطفى. ابرو كم سر چه بابت بيجي امام مصطفى؟ والله ما بابتك كرت أمي سر آخبن. هر دي داي بتبدعوير ولايفة كورتي دي صراحة إن شاء الله ترازريش ناكم يعني كزنا رب العالمين أوجي آثار بجني آثار أو أثر جيتو بش قبيلي معناه كي مروفة مرض تشتكي بش قتيلة إذا تشوف تشتي باش تشتي خراب جبرندي من رب العالمين سبحانه وتعالى بيجت ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عند مروفة مرين شوية قبري خدا حتى بيقى بحسنات البوتشن صحيفة وبكينة حتى بيقى بأمي استدلالة بكتابة سلف أمتي كبيقى بإمام البخاري إمام مسلم كتب السنة وكتب الفقه أمش تبيقى بيدخلون أو قبريت خدانا مرن بجسد الخوا بليبا أثرك البشخويلة أثرك باش جبرن دوالا إفادة برزان بزانا تديش أثر بشخويلي أثرك باش ديلي عن دي خراب هيلي بزانا جي أبمرو بدين خرابية وبأخلاقي ناف ملدي دام الشك شبي من الحدوكة ونحزت بالديني وشبي منكر السنة أبتني طبعا ملة الكفر واحدة الله سبحانه وتعالى بشت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أبيت ببن كحاجة كان فاحشة مش شاكين الناف وامروا بعد إيمان دار هذا عذابك يا أبو هي نخش الدنيا والآخرة دي إسلام خلق إسلامي حياة پیغمبر بيشت عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة وكمتين سرماكي لازم حياة لدف مهابت أي بمعنى شيء لازم أبي أزماني هني بكارنين شو بيشي يعني مجال جاقودي نابد إيك عبادة الصلاة ما كنت خبرها بيش صنمي نابد برا هكذا خبر قودني أي خبر قلنا خذي پیغمبري أبا أثرك بشتما أبا أثرك خرب بشتما والعياذ بالله في أثريني بجاتشن إيك بيجري بيبكت آن تقليدات بكت دي وقت بيجي قلناها صحيفة قلناها بتبكيري القبر تدا والعياذ بالله إجبارين دي بيجنا بصرمانة تشتكي باش مش قبيلا أمد بيجنا بصرمانة طبعا من الحدود كان أبيت هنا حزيت أبيت جملة إسلامي أبي نقطة شرميل دفوانا مايا رب العالمين بتكي عبدك كيف هلاكت ببد آوا شرمي أم كردي بيجي نقطة آوا ظلامين نافشا ودنايلك إذا أراد الله بغمر عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياة حياة الدفنايلت أبدا شبو نخمة
تشتي طبيعية الدافي بل حتى خبرنا شنو بيناونا نانبن يا ولد من الحدوكاتي والدين مدى بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هكا تشرم لك هما تشتكي وبكا أو بيت سربي مايكي يعني من لا يفكر بسلمان هذا خبرات دا بيجت كهجتاز دفاعش إسلامي كم أو مروبك الدراوكرة أو مروبك بير روشته أو مروبك محتاج تربيته أو مروبك ضرك ترسى رب العالمين دبي مروبينينه نابت خبرها بيجيا دينك باطل نابت بيجيا معتقدك دا خبر بين خدي بيغمبري شي نابت حرام شرعا تقوى خدي تعالى بكن بزانا جي بزانا هر قلت نكاش دبي مبدر كابت كبيغمبري عليه الصلاة والسلام بيجت وقتي كري آدم مش خورات بد همي أعضاء جسمي مروبي قازكنا أزماني مروبي بيجتي اتق الله فينا فإنما نحن بك تقوى خدي مدابك أم بتبقى داينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ام تبجري انا اضمن تراز بي ام الجلت رازبن تخراب بي ام الجلت خرابن مقصد بي اوى ام لازم ابدانا برجع بتخوا برايان تقوى خدي تعالى بيان بنا عونك بوما اي بمعنى بنا بشتك بوما اثرك باش بش خبيله نشرت بقى بنا عبرته وتملا بيان شيخ عالم بي نشرت براكي عامدي تسرماكي قلت نك خيري دي بش ازي فايدش بي قلت ني بينم دي استدلال بي قلت ني كم شبي او براي ورجاتي استدلالك جلك جوان كان امي بقى وكيد بيجن استدلالي بكارتينم اجبرندي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله هر كسكي قوتناك جدابيت بدر كابت اقسم بالله قوتناش جدابيت بدر كابت اما لك واما عليك يان برجوان جات دايا يان دجاتيات رجا قيامتي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم دي انسان قوتناك بيجد بوي نخمه دي خدي بي اجزبت حبتي صلاش تاجري جهنمي اذا بريزم قوتنا من الدماي رجائك ايش برايت خد كم رجائك نقطة إيكين نابت يمكنها لايفت ملحدوكا ومنكر السنة منافقة بتشيك برايت وايد بتشيك أبا هردو تشينا من شرعا حرامة أبا نقوتنا مبتنية أبا إجماع أهل سنتي تشينا بل حتى غير طائفة أهل سنتي بتشينا مربشت واجور هذا ابدا يبتدي بو مناقشه بو ديبيتا ندش تاويري دو كلمه نابي خون زانت اسلامي داتشيا هذا نقطه هيك النقطه دو لايف دا ايك بيت سرمايكي خبر بيشتا من بيشتا براي سربخون بيشتا دكتور سريوسي خبر ما بيجنا ما عائله ما جنكت ما كتشت ما برزان ما ازمان هي بيش مبا خبر انا بيجا بيش كي سربخون خبر انا بيجا بيش دكتور سريوسي خبر انا بيجا برا يا دي ترجي ناب الصفقاتي تبي سرمايكي والله استهزاء بديني ازياب كي ابي اسلام ريكي نادته ده نبي باوي استهزاء كن ابا لايف بيقابل ام بحث خذي بيغمبري كن ايك بيت مناقشه ام تيرا اخوانا حياه الله ام تيرا اخوانا برايان هكا بيري ذكر ام زانا ميغوشتش كي بخون كي سر بخون جزاك الله خيرا بايا ممنا دوما برا ابوا برايت هاري كاري كرين دهي جزاهم الله خيرا برايان خدي تعالى كت ميزان حسناتي تو افريكا بريكو بيك كي صالح بسياره اخوا ام يتجريان مليونك و 323,000 ما يتوزع كريم همي فيديو او مالت مبوابرين ابد اف اي بي مبوا فريق همي فيديو ما يتبوك كي سر بخون فريقين بالكمال والتمام فجزاكم الله خيرا كم كي سر بخون بارك الله فيك ما مصطفى قالك ما الحمد لله او امانات جمقوت وانا جهشت خدا خيروان حميد جامي را بميست ايه كمان ما نقول اسيفي دار ما استفاده كربش اخند ما مصطفى كلام که فرزان توی کم بی کلام گم را خدا کرم بی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله چاون باشم برای سیده منهج برای سرخوبان خیراتم سرچوا برا زاو خیراتی سرچواتی سرچوا سیده ممنون ساوی سپاس که سرخوبون تبحثی کافی که و درسو که کربرینو که من حس کرس فیگو داخل بام يعني أظن بأخلاقات چه أخلاق نينا يعني بحثي وي كافي كي درسو كيت كان دايكو يو دزا خودان يا باجر دهو كي داي بحثي وي كافي كو دايكو خود كان هبد ملحد ومرتد شو أخلاق وان دفنين راستي يا دوي از دست خوشي الوقت كم كو برنامج جواب يا هاري كاري و هاري كاري جي گشتن امو كي وان ملحد و بأخلاقانين طارمي سلوان موميكا و هيوك بكافتيات مجاميدا دا وان ملحدار دستت خونت گیرد ایکو $5 دن که طارموی نهت السلطن ببنا مغبرکی بشیرن بش بدی و اعلان اکر الحمدلله برهمه وشمدی تو گست دستت سیدای منهج دا
الحمد لله. تبحسي وقت لايفي كراستي وقت زفريد يعني الدفتا وقتك الدف ما وقتك قالك برادرين مات أوروبا احتمال برف سبيدي و بيناتد وجا كرتمان دي بوقتي كم كي أو يبتا وگردن هم تانا واستينين وطا خودم ببین تا چاوه بس من پیشنهاد بلا برام چاوه ما چید کم گلا سپاس بود اجی چاوه ما چید کم و دست خوش شیلت کم و هیوی دارم هر ساخ و سرکفتی بنو آخفنش گستی نهنه گودن سر چاوه برا شام سرم خیرات خالی کوچری دلال خیراتی تصرم شاه مهدی باشی بابا برایت مش قربانا چاوه دادو چایی تو باشی عزمني بابا برایت من خودی ازم بسیاره که از سیده کم چم تا گودی دادش بر هندی اسمام فرمو هی برایم فرمو برا مگود بسیاره ما بو سیده تو باشی انشالله برا بارك الله فيك بخيراتي سیده مگودی مثلا هکم مروفی حوالک هبت دیگه شو مروف تیکلیایی بکد که گناه های چیه مثلا اکی عصبیت بید کفریات که تو بستغفر الله خبرت بشتا پیغمبری گناه های چه مروف الگوی بگرد طبعا كفري عن خبره خدي پیغمبر انسان بي كافر بت مرتد بدش اسلامي دارت كبت بلا 100 مليون نويجا بك 100 مليون اف مروفيني كافره بارك الله فيك والعياذ بالله اف مروفيني لازم توبه كان نصح بكت وبكتا جري خوين كتا جري خوين ابي خبره بشتا خالقي خو ام پیغمبر خو او بكير حواليني جنايت او بلازم باوريات في مروفي جنايت بيا ناف مال خدا تقوى خدي تعالى بك حاجه كنا خدي پیغمبري المقدمه حاجه كنا نفسامه وعالمه ومالمه سر هر تشتكي دابي كفري شركه كفري تجاوز رب العالمين جل وعلا مروبي كافرتين اذا نابت تكيلات بارك عندي توبه كان نصوح كات واعلان توبه خوكات ابي دف كفري كريم اعلان توبه خل دفواكات يانجي تكيلات هناك بارك الله فيك الدين وقت بيغمر بيش صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ورب العالمين سبحانه وتعالى بيش الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين بلى ما بس طام السيدة جنها بوم مثلا استيكلا يمكن يعني جنها بوم مش الزفرت لا شك ولا ريبه دي باورياتي بينات مال خدا نا ما سيدة انسان وسطو بستغفر الله خبره بشتا پیغمبر من چای منو مال خدا عافيه تكيلات بو خودي ديلي بو خودي تكيلات ويلي خودي بتبادل وقت فوالك صالح درست سيدة من از قال ممنون التمه سلام بلا شاي من از مخارب بلکه حوال داخل من جواب براك خماشت كان رحامني خدي قلت سلام ابو عمر خيراتي ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولد خيراتي ولد. خذيت على أجري وموظف أنت بشر. رخصتها السيدة منهج بت السيدة تاجوا دي بحثا لايف فيكر تاجوا دي بتشت ريبورتا الوان بيوجا بدت ما عطى قرآن بيروزا هي وما حديثك بيغمبري صلى الله عليه وسلم. بله عفو ببره بله ما وصل از دی ساب في بسیاریکم دا چکو سکرین در از دم قصر بله از دم قصر دا بسیاری بگم من تاییدی دم سکرین ما گلی باشه بو من بسیار اولش ما مستعد میت آینی وید با وید سر آینی تاخون باشه یعنی چه خیرت هنده ده امرو بچت وان ویدیو وان پیچن که برزیف دین انسانات کن یا نوینن انسانا خیزانت انسانا بلاوت که اگر مروف سبب بد او ویدیو جیب بچت آنها و پیچه قفل بد باشه حقیقت خیرک هاتی ده بله خدي تعالى عز وجل بجد كنتم خيرا بله خدي تعالى عز وجل بجد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بجد هين شتريني أمتان السر أمتا داركتين هكر بدو تشتاب وانت اوهر دوشاجة اذانا هين امر معروفي بكن انكو امر باشي وقنجيه چاكيه المال اخوة مروفي اخوة دستبراي اخوة بكن وتو نهيا خرابية جشوان يعني نهيا خرابية تبكي يعني تديد خلاتيه كان تو نهيا وانا شوي خلاتيه بكي الفيري افاتا قرآن بيروس وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بجد من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي بجد تخرابيك تخلاتيك ديب بجهورة بدستي أخوة يعني بقوة أخوة قوة أخوة بجهورة قوة أفريكا وكيان بيجن ويتقوتي دستو تليت وانا زياري بنا بيتشن حاشا حزيرا واكو فان مسلماني تيدا وما مصطاي تيدا هر كساكي تيدا بت
وان بأخلاقه وان بروشته أفي تاوين ناميس وعرض ودين خلق وعالمك هر إنسان كهذا بجالفيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم نرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع حكتا نشو تبقور دستخوان فبلسان تبتش نافوان دا تواناتي بقهينيك وكأبكارك خلط أو خرابة هكرت أوج النشيا بجد فبقلبي وذلك أضعف الإيمان تو دلي خدا عاجز باش ديوانا وانا هرا لايفي وان ده هرا او ضعیف ترین باوریش بله جه داخل افروک از دی بیجم صداهان مسلمان میدیتین و امد بینن یچن لایفی وان دا باور بکه شویدی اسوسا عجز بیم ساعت کم يعني حاشا حتى كتشا ساعت دو سي شوی لایفا دا قرآن دیناتین عردی و قل على ما كردي پیلت کرن قرآن پیروس و قل على ما كردي حاشا پیلت کرن و خبرت گوتن قرآني و کردا يعني حتى في درجة تتش عارها تتش إيمانها تتش باوريها تتش لايفي فان إنسانا ده وهرس عكا تيك توكي وناجك حمي أو كسا هفالت وانن يعني شصت هفالت هاي مساكري بيس مسلمان تيدا نبين حمي أويت بيدين وغير دينت وغير ديني إسلامي وجام يفيد كان حمي مسلمان نچن ديوانا فانا هندي شريك بن قلوان هندي گنهكار بن قلوان هكوا علم وزانية كبد ريداوة ودعوة فانجيك سيدا من اجزانت افاد 3 سالا بيبي كاريت كان عقيمة يعني باستفادة استفادة تدا نينن تو سنگا كي بقوتي دي شانتا كي بيوكي تندي نين كو او كسبت كو او ديف حقية كتقرد تني إهانة قوميتا ما وديني مايا وقوميتا ما ويتا قوتي دايكا خشكا يعني نوكا دايكا من إنسانك اختياره كيفي قال سري نفيش كره أري معقولة حاشا صاكي كورونا بيت خبرها بجد مسلمان كش بالكسري واندا أنا في كيفي هاي هوصانة ما ديكو بابنين إنكم مسلمانن أنا حميجك أمي خوا قولي ويا أخي كنا واخا كودي بابنا بيلت كان عيالي ما هكذا بيجي إنسان يوصاني بأخلاق وبدين بلاني مسلمان من نشنتي دا وش نخوش جيب مطلقا اجاری اوانا میود بکن بلا اجاری نبت حواله چمکی دی روجا قیامت به همی سر و حساب خدي تعالى اجري يوم الرزق فيك الشر بارك الله فيك بارك الله فيك ربنا ابو عمر تتدا ببرنامج من دلان كلام كي كردش مزيدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضا صلوات من بوا ميا اك باك يا اكي جاري يوم بيو بيجم بحر ابدا في صاي بيس نوبيت خود او چند پاویجنا دینه ما خود دینه ما عزیزتر و شیرین تر لیتید بوما جابلا او هر بیجن و ممتنه ایک ودیجی هبو از بیجم که که سرخبون تو وقتی بیجی لا اله الا الله ناوصایا يعني جدل ببوراجي كوازي وبيجي لا بيجي برا بيجي دي بيجي لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله بله امان جماعه كبيس مشارزات تجيب بس اغا مقدوه تنزيح يجيب بدم بو جارك بدي خدي خير هذا وريزو صلواتي جدل جي ببوراكم من اباكم نا باو ده خير مالته تو شد بيجي دي الله ريزو صلوات من بو ايك بيك جو خير عزيزي هر صاحبي او خير ابو تجهد از درست بيجم زيو كلام كجوابي من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باش تعرفون؟ سلام شوي. والله الحمد لله بس توی باش. كلام جا. والله دست خوشی تات کم پاش دکتر سریوسی و پاش سایده من های سلف راستی کاره که باشه با دومایی که وقت یا کرن ناف لایف تدا کو مازنت ازدیاجی و کی بری چند تحسین مرادی و قاسم کاباری پا مازنت ازدیا بون هاد نویره کن بون و همی شکلوات نیلزام کرن و براوت خورانت گشتن رعنی راستی مفابون يعني حتى ريكورد باشي وجانجي قالك شوانا تشيد بنو مروف شيتن بالاف كاتن وبشين بينن كو چانل يوتيوب دا تيك توك دا همي جادا اكتيف كرينه فمن اول اسات از دي وانات بينن معزنت خوب بشتا خوب وانات گرمت كانو حتى قالك جرا هبي قاسم كبار جيت قوتي وانا دكتوري واناش مطرافي بعد با ما ديت كي رافيو كي تشو انا بحث قاسم دقيقة تو دكتوري على اساس دقيقة تتبرى تاخذ في كركي
دقیقه اوه اگر تو حسابی پا یه دیده چوابت دقیقه برای أنا دلال بحث يكي كرني موجودة على مشكلاوية تو باشي دفاع جوكا هارو 24 ساعة بعدين 24 ساعة بحث مات كيف باني امجنا موجودا صراحة توصانا صراحة توصانا 24 ساعة نوفي ما يسر دافي وانا باني امجنا موجودا بعدين دلال يعني بصراحة توصل تشتاقي خلد نبو ريكورد بردستم بساعاتا بدو ساعاتا بيوتيوب كيلو ده ولا شين نقطة آواز لسن ظلامين خصان نفسها كانت استهزائي ومن اي دقادية بود سرخه بون سر بي بارزوي مبخو هوالاك هبود قلمو دا بود تا تطلعيفت مادا بس تو خودگی براز سور بازو مرزو دف ویری ناخد براز نانا سكت دي بوتا كورتيا كوي بجم هوالاك هبود قلبان لا حول ولا قلبان دا بود وانا سر دا بر بو سانی چه سر دا بر بو پاره یه بچیک بو 15 سال بو نوکت بجم 17 سال كتي كيلو بي هوالاكيمه كي سر دبر برازي وانا جماعت وانا سر دا بر بو نوكا اسهل تلاقيهم كي سر دبر برازي سور او حوالمه کربو سر دا. ملحد کربو بیدین تو خودگی چرایک پریکا پاره گود بیم دی پاره دینته واو یه بالا پا بچیک بو پا سه 15 سال بو نو که پیش متا 17 ساله چرایک سر دا بر گودی یکی هم لایفی وید کن گودی هد نف لایفت مدا دی ایهانا اسلامی که ایهانا دینی که هاوجه پیغمبری حتی دمایی که گود ایک جاره که مسلمان تینمایی که دی هیمایی که دی هاوجه گود هندی شبکات و تی تو ایهانیت که یو تاوجه دینی گودی دی نسباته پتر لیهتن یعنی گود روزانه جی پاره بومی فایبی فرد کنی گود او روزاز نچومت لایفی ده گود من هاوت بود دینی گود بیا روزی بوم پاره نفرد کردن تمام نوکا دمای پیامو برم برات از سپاسیاتت که مناسی تو خدام پیج تو انسانه که جامری او سکرین تو که زحمت پیوند بی خود جزاک الله خیر خود خیرات جو بنویسد که این پیام حقیقت رو خودی بلاوت کن چاویتا ماشید سلام علیکم علیکم السلام سرچاو بری ازدیخان دست پیب کد باشه ما مصاب باشه اوی پیاما راستی بلاوت کد پیچت خود و تشتت دین خود بلاوت کد اجری و خیر هیا بو مثلا تیک توک خیت ایتا نویسی مرو ویدیوت خیر بلاوت کد مقابل سر آخر مقولت تا أثرك باش بشخوي لايا مثلا بو نمونا تا فيديو كا تشيكري سر منكركي سر تشتكي باش سر دعاكي سر فضل ذكركي إنسان مرو شو أباني ما تيك توكي دا التواصل الاجتماعي دو عالم خد استفادة شي بس صحيفة كخيرا بالفعل بو مرو ويا ذكريا هل تشتكي مرو باش كي بشخو بيرت عالم اختداي بيبكت خير بو مرو بيتت الحد قبريش دا بله ما شاء الله بارك الله فيك يعني مرو بمرجي او فيديو يا خير تدام بلاوه كي دي بو خير بد ازديخان كرم كان نقاط اللي يزيد الو مرحبا چان باش برا باشي تو چای سر بخون تو چای برا من سر بخون صحتاتا سر خبونم سر چای تو چای سر صلابين بوتا وجماعتها انا ايه سر چاوا سر بخون تو سيدي كا خوكي او ملا برو سر خبون مالتا سر خبون سر بخون اول حاجه يمهم دعوت دروس نظام صراحه بيجا الشيخ شيخ ايه او ملا منها شيء رئيس صلابي وانا تو سيدي كا خوكي وملا من سيدي كا خوكي من دوسي بسيارين بين السيارة تاجو من نشم درو تو بوچی بسری دیکا مسین دخوی دا دقيقة تنقل السيارة تاج نشم دانوستان سيارة دبكم 10 دقيقة دي 20 دقيقة دي كم الله يفوده مدخل كم دوسي بسيارين ازي حيران ديم الدنيا حمد ازي حيران ديم جا مدخل كذا زي ممنوع ومدخل نكش خير على خير لا دي داخل بس تبصل سري ديكي سينخوا لا سيدان والله أما تقريبا بس أما تقريبا سر بقول لا يفكر أسنجي رسالة فرتكم أز خورتي أز دخل بيم دخل بيم دركتم لما مدانا سندي دامون مش بيرنكن ما بخوده دستين دي سري ديكي نسين بجد خودكن يعني ده دقيقي يعني قسام الله فيها من رفزنك من دخل كن داس بسيارة خوبكم برامج يخوكن باشه سر چاوات چند دقیقی اما 10 دقيقة تا 15 دقيقة بس سيارة هيدي باجو از تداخل كم سيارة هيدي باجو تو زي ما تشين اويتا قالك الدعم كامل كان بوتا نقول لا سلام مشكلة انا بس تو هيدي باجو
از بيجوا جماعة مشرف اگر اف ازدي خانهات هي حرف جئل سر داخل كن تمام او حقيقة بلا اتشابه وما تكم ودمك خوش بوا بس تو هيدي باجو حطوت جهيا با حسابات السيارة سكنها عندي سقرت اخر ما يعني حين نهاجو هيدي باجو دوت بسلامة جهي ما ان شاء الله ان شاء الله بلا تمام. هيدي باجو ما فرمانه يواش باجو كاك وليد كلام كاك وليد السلام عليكم. سلام سر شوفا خير ودي سيدين شلونين باشن حلاوة يعني لايف ما تخسر خبون شد كيف وزده بس يمكن السيارات روست بس بيتا مويكي ما شاء الله يا ربي تو كان مازني ما فضل خذيها هذا من فضل ربي الحمد لله والشكر الحمد لله دست خوش بوته و برز سيد منهج ما شاء الله جزاكم الله خيرا آمين سيد آقا از 2-3 دقیقه باق و مکرینگ خود گهداریام کن من پیام مکای دیگه اینم فرمو برامه فرمو آها دنگه من درسته سیدا؟ بله فرمو سيدا قالك جارا ام خو بصرمانجي اتكوينه في اوريشه القال مبخو وجا مروفه دي غير ديانات بيتن بارا بتر دوانتشتا برچاف الگيد بونمونه دبيشتن بحشت كيوه جهنم الكيه يانجي خود تعالى الكيوه خود تعالى چند مازنه بوچي خود تعالى میگه بچیک نینن بوچی خود تعالى دیوان بسیارا اف بسیارای نتسری مروفی دا بس سيدا اف خود تعالى عقلك دا ما مداري گلک بچیکه هنت نشامنه دایه کو ام گلک دیر بین ببینین سيدا هم بيتاس نمونه که بینم بجيتن هكر مروفك هكر وقتها بيت سيدا لا فرمو سيدا بيجتن هكر ام مروفكي ام كينات قاعة كيف ابونمونه 1000 متر بيتن و ام وقتی اف بچیکه هماش دیگه خود بیتن هم کینت وی جهی و بونمونه 1000 متر 2000 متر و اوی ریباره که هیو خانیه که هیو مازم بیتن و عمری بیتا 15 سال و جیانه که تی و بورینیتن و هم میتشتید جیانه ویدا یه بوی دابین کریه و یه هیوی حاضره پشتی عمری سیداد بیتا 18 سال مازن بیت و مروفک چی تجور و بیشتی تو چت کل ویری جیانا چاویا دی بیشتن جیانا من گلکا خوشه بیشتی اره تو چت بینی دی او بیشتر تعوف از وید بینم و وی پای دوره دا زیده در ندر کد یا مدار عقلی وی زیده در نینه هکر او بیشتی پاد تو بتزانی هندک چیایت هین میلیون جارا هندیوی چیای نه اوید تو بینی باور ناکد هکر بیشتی او ریباره هنه اوید تو بینی هندك ريبار ديت هين دا بحيرة هين مليون جارة هنديوينة تو دي بواركي مستحيلة في مروفا باور بكتن بوچي چنكي 100 عمي اوش بوي وحطا عمري بوي 18 سال شوفي مدار عقلي ندر كت جوان 1000-2000 متر ندر كت يا هكا بيشت هندك عمارات هين بس عمارة مليون جارة الشياطة مازنترا عن 1000 جارة الشويجي ماسترا يوتو ديدا مستحيلة بواركتن بيشتي اري اف عرض تو ديدا 2000 متر 3000 متر تظاني عندك عرض هاي عن او ديوار الرابن واف مروفا ببينيت و چیایا و بحرا و طیارا و وی آسمانی و وی دشینی که بوی خیال چی بیدی بشتم خدا و نه خیال بوی تا گوتی راسته لو سیدا مدار عقل ما خود تعالی یهوسا چی کری و ما چی گوتی گوت و ما اوتیتم من العلم الا قلیل یعنی پیچه که هاف مداره بچی که سیدا لو بکی رجا قیامت هموی حسابت بینین و امت مرین و ملک الموت بینین وعذاب بينن وامشينا بحشت بينن وجهنم بجافت خود بينن وخد تعالى كام شوا هيفي نو بين ما وهيفي دا چه مانعنين عم دوصا خد تعالى بينن اف حقيقة همي هنجي سيدا ها افا او مدار عقل ما ديش هنجي ام جدار كوين لو انك عقل ما خد تعالى قلق
هو صاي تشكي وما أوتيتم من العلم إلا قليل أف قليلة سيدا بس هندي كيما كإنسان هش تما نشاونه دا كان ديف دا چه دا سيدا من دي أبي بيرالم جيما بو همي عوالا برادرا جاویتا ما چید که گلک ممنون تا بابتا گلک جوان تا شرح شکر دستا ثابت جزاک الله خیره خودش سرازی بیتن خود خیر آمازین کت إن شاء الله خود تعالى أبركا و هر مينيت إن شاء الله والله كيف ما قال فواتيتن سر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. بس دقیقه بیز رخصت بس وی بابتی بس کرتی بیجم یعنی جوانترین شواز وی جامری افتشته هم بلکه هم زانن بس بلکه هنده جامر نزانن یعنی جوانترین شکل نشاته دا که بوچی انسان هنه ایرو که بونه ملحد بوچنده انسان هنه بجنم لا دینن بدینن بوچنده ازدی هنه عقلان هنه بچوکه یعنی آشوان و مروف دشمن وانه آشوان و از هاتیم دینی ویجنه بستینم بس دقیقه مایکا خواب بگره برای مویتو هاتی از یک کرتی بیجم داز حق جامعه را نخوام بس مایکه بگره نوکه از تشتاق حقیقت بیجم نوکه اف انسانه نوکه هاتی وی دنیای ده اگم بچم بری چه بیجمته بری 100 ساله ای باشه عقل باب و باپیری ما هنده نبی ما مسلمان هالسلف روجه وگود گود ملات ما دینی وی زمانی نوکه بیجه خوزی کتوان یعنی او علم نوکه بردسته ما مستای نوکه پتر تید گهد او ما مستاهینگه وی زمانی کتابک دستی وی ده بو یعنی انسان ایرو که گهشت مرحله که چه تلفونه که بکت همی تشته خواه یعنی دکتر سریوسه که وی عمری ده ایرو که جامعی یه چوی هنده سر هنده دیانت های خواندیش پترش وی اوه توی دینی ده ایرو که اف کسی نو که بیت پطه بکتو بیرزیب دکتر سریوسی من بکتو ایکادی بکت بلا بیت صراحت بچت دیف حقیقت که بگرد حقیقت او نینه هر پسیار پیره جنه که هر پسیار پیره میره که هر پسیار تحسین طایب که کابرا خواهی که عظیم و زعیم و فلان و تشت بس ماند بیجن که من اگر جاهلک چود گنده که در جاهلتر شوی هبت دیبتا مختاروی گندی جاهلت بینه آقایت وانا چکو اوشوی جاهلترن تیگشتی اگر نو کم مثلا بابت آینی اسلام ده از همه یک جا نشم تداخل تیده کن چکو تیده بکم ده 10 من راستینن خود جحیل 11 سالی ده بشتم برایم 11 سالیه خود 6 جا قرآن ختم کری خود شاهده 6 جا قرآن ختم کری برایم بچی خودی از نو که از آیت ها بخوین ده بش برای راسته توی خلطت خوینی اوه دین درست چکو هم دیفت چن ام بسلمان هزراخت کن بوچی خودی هم داینه بوچی هم دنیای دنه ام پسیارت کن ما دشمناتی گل چه دیانا نینه که من اگه هندین گفتگوی بکن مدار عقل خواب چکه وکن مدار عقل خواب هنده بچیک نکه تشتکی و بگیری دی آشته و همین کز نیاره دینته تو چه آله کردستان بینو قرآن بیرزی پیب که آشته و دینته دی اصلا سر کفت کرو روش بروژه اصلا دینته یکیم تلیتی تا پیش چاوه خلقه که مرز بود دینته بس اوه حقیقته کرم که ما مسلمین ببوره جیتو خوده کرم که ما مسلم او چه لیهاتم دينو كات جبرامن يعني بابت توصل دفت ام بسياره شي كدو كمش كما برفرها ما مستعمين او كات برطان عفو دورافيا سفيان كلام كان السلام عليكم سيدة باشن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاكي سر خبون بسيارة كابوش كاك من السلفي دكتور سريوسني حاضرجي بله الحمد لله دست بی که از مروفکی بسرمانم و من چه شکت اسلام دانی نجی بلیم بسیاره که هی چند ملحده که بری چنده که وصا بسیار مکرن من برسف هبو بله باری پی نه اینان من فید سیده من هزهلف بو مرون کتب و همیم الحده جی یعنی مروف قلبو مناقشی بکتن دیوی آخف نبیجنه مروفی بسیاره مجی اود بیجن دمی مثلا والعیاذ بالله دمی خود آدم و حوادای اف ذریته همی والعیاذ بالله خودش ما نگیتن همی اولاد زناینه یعنی ایکش چوها اف اسلام و اف بسرمانه چوها بوینه چوها پیدا بوینه و جا من وید سیده من هسلف بو من رون کت و اشکرا کت وی بسیاره بله بود سپاس تسلم بارك الله فيك سيدي قريس. اولا مسألة آدم وحواء كعياليوا او الزكيح اول
زواج قال زكي دويك إن أي خش كبراش زواج قال يقول إن أف بشرية اللي بيدا بوي طبعا من أم تحداك موامل حدوكا أبي نظن أصله فصلي واش كيبنا هكا دليلك بين الكتاب يعني السنة إسلام وبيجت أم دي حسابات خراج كن شنا مالت ورنا غاري أبي تحداك أبي سكرين كو بوافرك أما أف مسألة كفي زكي قلبي زكي زواج كريا كرة آدم وحواء أبا إسرائيليات أبا فالله يهودي ودبيجن أبا إسرائيليات حتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال صحابة بيغمبري إسرائيليات نقل كري ما قاعدة كايبو إسرائيليات أبا جارات دهيا أدفي ماي كده بيجن إسرائيليات أو يعني قومة بريمة كيهود يهودي فالله بونمنا إسرائيليات أم دينن موافقي ديني ما بد أم دي ورقرن موافقي دين شريعة پیغمبری بد ام دي ورگرن هكر مخالف دين ما بد اميل ديواري دم نا ورگرن شخوا هكر نموافق دين ما بد ونضد دين ما بد او پیغمبری قد صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فلا حرج اي بحثي وابتن او جهامينة اصول دا جريدانا مسائل تاريخنا وقصص اجيروكن ابا نقطة دوية نقطة سية من قرآن بحث كريا نه حدیث لك صحيح بهيا كتكاثر بني آدم تشاوى تشويا اف رب عالم اوي امش عدمي تشيكرين امش چنا تشيكرين آدم بآخي تشيكر وديكا ما حواش براسي تشيكر شد رب العالمين جل وعلا ذريته جبو بيدا كان ابا مسألة غيبية دين اسلامي دا مسألة غيبية شبال جمني نش قرآني نش حديث پیغمبري صلى الله عليه وسلم صحابة كابن عباس يعني نقل كري قوتنا إسرائيلية أو بيجن حديث إسرائيلية نقل كري ونقوت يجي أبا أصح پیغمبري قوتي أبدا سيدا إبريس أباني غيبة كتشو الله غيبة سبحانه وتعالى كتشو پیغمبر غيب من ديتيا هر وسط تكاثر خلقي غيبة أبي شيت آدم شكت بباب أبي شكت بباب وبيديك شكت أبي شيت عيسى شكت بباب رب العالمين على كل شيء قدير لتكاثر شكت بتدخل شيء بله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك مستعمين ببرة من غازيتات كتو ديار شور بفرموا السلام عليكم ورحمة الله باشن إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستوى نعم عزيزي أنا باش بن سيدة أنا السلف باش شبرا خير ده بارك الله. والله مدفت ياس دم ديارة كيرنكو بيت طبعا إن شاء الله نجي نتفق قال من غكرنا فان لايفا مقصد بيعونينا أما استكازا جبشكينين أم بوفيجينا تشؤولو وتشؤاينا مقصد فان لايفا أغايا چونکو رقم ایک هندکی درکتین طعن الدين مدن تشويه كان عقيدة عالم جهورا وببختي بدروفة يعني بنت منصفا افلاي فيد وبوين دا ام حقيقة دين خوب عالمك بدينا ديار كيرن و ايش فان في حقيقة في ديني عظمته في ديني اويا كو خد تعالى قرآن دا قوتيا بشر آزاده لا اكراه في الدين اكراه الديني دانينا بلکو اسلام هاتی گوتیا یه دیتر یه کافر یه عبادت برو دارد کد بشته کابلگی خوبی نه معنی وره حوار قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین اسلام شرمش کزه که نکد وی دمه وکو عالم هادی دولت رومانی يعني حتى النفط طائفة في الدولة الروماني ممنوع بو كتابته المقدس بين ترجمة كرن بس طائفة كهبوية قلت كاثوليك أبخو حقي وابو وكي دي كسا كي حقنا بوقتي هندك رابو إن كنت قلت بروتستانت إنجيليت قلت كو ترجمة كري كتاب المقدس قلت مهرتقن وكافرن وشريوا كيرو كشتن بعدين وقت عمري كوري عاصي صحابي جليل شوية مصري وفتح كري أرثوذكس هاتنا نك قلت توليت مش كاثوليكا وكان أما عمري كوري عاصي قلت أم توليت كسش ديفانا كاين ما دستورة كي هي أو جي أفيا هر اك سردين خوب از ده جزية داتوك ولا أبو وطني كتشوفي قوفيل دولة غربي ضريبيش هم يوال جرن الويري جي قد جزية دان جزية جي تشتاكي رمزية بس ظلام ده ناش جنكوت تاوال جرت ناش بچيكو ناش دان عمرو نمروفيت كوهنو قصو أفا يعني سحكنا عدالة إسلامي قلت هين هر اك طائفك ديز دين خو بس ضرر خيانة الدولة معنا كان امت هاتین والایفا حقیقت تا دین خوب عالمه که بدین دیار کرن اما که یک بیت طعن الدین مبدأ تو تشویه بکد کرد بکد ام ده برسینگی وی راستین و ده خارویچی توی با عالمه که دین دیار کرن یه توی کسی وی تا که کسی اما نه
نیتم چه بحث چه اولا برزیل چه گل چه اولا نگه چه که ملت اگه پیک وجین بس خاله کدی ها گرنگ ویرده های نمعنى پیک وجیان که همی دین حقا نخیر این الدین عند الله الاسلام وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حقیقه حقینا بیتا 2 3 و 4 یک حقیقه های دین خود تعالی او جیم بجینه و یا اسلام پیهاتی چون دماغ کتاب قرآن پیروز مخاطب عقل بشرید کد بشتی افلا تعقیلون افلا تتفکرون هزرا خوب که معنای وقتی قرآن بشتتا ای کس هزرا خوب که عقل خوب دشولی معنای که یعنی سنورت بحثی و تباحثت وکیری ندگلته ورا حوار گلمه بکه جدل گلمه بکه و به منهج پیغمبری با صلافت خود سر بن که حوار گل همیا کرد ضمن و وجود چه یهودی بن گل حوار گلوانا کرد فلبون حوار گلوان کن گل همیا کرد و بعد دیدن پیغمبری با علیه الصلاة والسلام و جا وی شکل جوان که به امپریز گرتن بحوار هاده راحت آرام حقیقت دیار بیتن اما ای معانه تندی تو بو بیجی و نبیجی فایده نکرد بس با اقامت الحجه دی سرهیتا کرن وقت هم حقاق و راستیت وی دینی با عالمه که بدین دیاره کرن که همی تشتید که بشریت بیتوی قرآن دا و سنت دا هاتینه مدوی از وی پیوی بجم که خلط تینه گن افلافه یه تینه وکرن دو دجاتی اولا بیتا کرن دجاتی اولانا هیتا کرن بس حواره که حقیقت هم ده دیار کنه تایبت بحث دین خود حقائق دین خود با عالمه که دیار کنه که بسیار کبی ده جبایی داین نزیده تر اونه کمتر بارک الله من افعودی همو بارک الله فی ماموستا خود خیراتش بنگیسه کلک سپاس ماموستا من هم بسیار هید ویره باشه اگر انسان بزاند شد دفاعش دین خواب کت معلومات تین اگر دفاع نکت گناه بوی حسابه ما هي القرآن بيروز دا وحديث پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم علم كبت أبي علمي كتم كت أي بمعنى ديار نكتو دفاع بيش إسلامي نكتو بصرماننا علمينت أمر معروف إنها منكر نكت لعنة اللاتين باراندن الله سبحانه وتعالى بجد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إذن هرك بصرمانك تشتكل دفابت علمك شرع الدفابت موافق كتاب والسنة بت بلا بجهنت غير خوا داش بن لعنة بدركبت بارك الله فيكم رجاء إذن أمشت بيجن هر كسي تشتكبت دري خنبرايان بلغوا عني ولو آية أما مسائل مناقشة ومناظرة يعني ميتين يعني ما مستعد بارزتين وقت بيجن قابليتها هي كمناظرات كن مناقشة بتبيانا حقيقة دكتوري دستيشان كلينا دجاتي كحقيبة الديار كنن بصرمانش وبغير بصرمانش بله بارك الله فيك ما شاء الله پیامک ابو همی برای مات عزیز خوش کلمات عزیز مقصد و که اگر علمك دفوه هي اگر کلمه که جبد لين دیار کن که برنا على تا خودنا کبن کردم کرم که باشه و نازمت اوه چیه کردم بله برا صلاف ورس سلام براو او چیه برا ازی بیمه صلاحی ذکری ما شما من دیدی شوانه برپازی من دیدی شوانه بر مریش کاجمه دیدی بس من ندیده شوانه طاسا عاوزی تماس لیکن روش با روشه دی اگه خود حس کرد روشه دی سر پشت سیار بی عاوزی خبر و قصاد بشند وان کومنتا دا اساس کم چوی ادمنتا لوب مینتال یعنی بینام طنگد بید هکا بهنک با او سیده وانا ناغ و ما دانو گیم خبر دان مسر و دا خبر بشمه بینام طنگد وانا کومنتا دا گوی خواب دا ما مصطاب برایم رجاش تدکن برام اره والا مجی گوداری وانا کرد بله دی بلا برایم چاویم چنین مجی گوداری وانا کرد مگوت هم آنا بشمه باش تا قنج که برا چاوی تا ما چید کم درسته از رسمه که جان در چکم سبایان دوز باده دان مسر برا باش پی دی بی کرم گم برای عزیز پی دی بيجم جارا دي جتو يهاتي تنا خفتني برو الو پی ان دی نظام پی دی باشه مشرف چاوه تلبت اوی ازدی خانه گوتی مساره راستان دی بابا حقی نخون ها او دف شونان بتش قهره
اگر هات مایک جاری کسی و نگرن اوی ورگرن کرم که من دی باشه دی کرم که پیدی گش بین دوی جواد کرم که صالح که گو صالح و نه صالح ابن اوی نزاد شده ایس چار له سبحان الله بهنان دکاتن این مایی که ده صبری هم پیتید کرم که شیر زاد که گو سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله و برکاته باشی برا در سر بس بسیارکش ما مستایه فرمون اشکیج ما مستاد ماشالله برو که ما مستاد ما مستانه فرمون بسلا دكتور محمد امين يريد يجي قسم بارك الله فيك ما مستانه بطاقه کم بگره بره من فرمون نوکه دمه هم نویجات کم خود بو خودت چمینه ایزدیا بو خود کت خود چمینه از جوابات دادم زیزیدیم بلا بس دقیقه و سه جا تو چی مایی که راوست ده جابایی دی پاشا نه یزیدیت چه جواب آیدی کارا ده راوست جابایی نادم ده بل از باخ و ای هواره تو بگه بعد چه خبیش به کرو ریا بس لا حول ولا قوة الا بالله ویندا طنگه باشه شیر زاتا چه علاقت پیدا خوب چمینه و نچمینه برا کدیا بلکه به ویزانه به تشوله پی برا دنگ اوه کارا ده برا ناخوه ابراهيم عزيز سؤالك ايش رقم؟ به دنگ دقیقه شیر زاتا چه پسیاده من به حال ما بسیار بی شیر زاتا فیاضان چکر به پسیاره او جواب خود ای بله برم جو باز بزام که چه آخه با کت چمینن ده باشه ده جوابات دادن مالات ده جوابات دادن ده باشه ای هوارا خوده ایوو کرم که ایوو ازدیا چند سر رقم بس هكا رخصت بيجابوا كوك شرزاد عبارة أخر لا ابراهيم حول عزيز ولا قوة الا ما مستعمل كلام كما مستعمل من بسياروي كو وقت خود چمنين هكا ركوع سجود یزیدی بکر ناجدیل ما ببایوی ها حرامه ما چنا مستعمل بگن باشه با مستعمل خود پیش ازدیا و جواب نده قربانا سری تبن کرنای باشه بيجابدان لا حول ولا قوة الا اسماء بالله خود دیانت آواز چه ده پیش خوب جواب دم وکمه اکی فهمت بوچ خود چه مینی به خود تعالی هم خود چه مینی به خود تعالی شکر تعرف بسلمانك وش يزيدياك يا اخي يا اخي وش يزيدياك يا فين بكن والله لا والله بدنگه لا تجي بيدنگ با يا حول ولا افريكا بيدنگ زحفه لا ما مستوى تجي بدنگ درسته هاي هي انا بسیار لا شمك حول ولا قوة الا بالله قلت بوچي ام بسلمان خود چمینن ده بلا ما مستجاب داد انا مرم جلكي دكتوره البر ببورا ما مستعمل لا لا چلين خود تعالى بجيت يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا بجيت اسجدوا واركعوا مع الراكعين تعالى بجيت اي قال ايمان چه جري عادك چه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة بحثات دينية ما تكن هاي لا حول ولا قوة الا بالله بلا جواب ده هذا چی بيت قبل جواب ده تمام مستقبل تو خودی خدا و ناخذ حتى سراينه خدي خو او چلي بيت ايوه كرمگه او خنا بعنتريه دنگ خبسنك ها حتى دورت ده ها ايوه ريزو سلافين شهر بينا كي رهينا هم برايت عزيزين مثلا ازدياتي چه دختل واكرا هن هفچندی سر ازدياتي رت بيبن ازدياتي اكش ادمالد و کشتینا ایک فرمانه که سرسره و آنینا ازدیاتیه ابنابه خوده ایکش ادوا کشتینا ایکش ابنابه خوده ازدیاتیا خو ایکش کردا کشتنا انکا پسیاره بکن برسیار همنا برسیار همه اف موبایل نبون حق دیانت هبون و اف دیانت و اف دفتر کو اف قوم اف چتو او افهمن نبو افهم بجي اف دفترات نبو حق دیانت هبو اف دفترات نبو حق دیانت عالمي هبو اف دنبالا جنبی وقتی دین های دنبالا جنبین چاقه دین اسلام های
نه موبایل هبو نه قلم هبو نه دفتر هبو بارج نبی زمانی دا عینینا سرا دیانت دیم لبان لایفا وکن و ایکب ایکی بکند نوکا پسیارتا چیه پسیار؟ بسیارا چیه هون هف چندی تافیجن دینه ازدیاتیه اما نه پسیار دنگ با دنگ بروی را نخواه دیگه خارب خودی کوچر اخیق جاره بودن نوکا که ایبو پسیارتا چیه؟ دی سردینه خو و ازی سردینه خو در چاوا بلا سر جاف ساقبن يعني وعدا خدي بدي ديني تشتبستين از هر جو چاوتي بين مدد دي چا ديني تشتبستين از قبيلاكم نهانك اف سؤال الدراهمي هيا چاغ ازدي قبول ناكن اك ازدي ببي ايش ازديات دركك قبول ناكن وغريجي کا كيفو چاواني کا كيفو بفو نبت چه بفو ايفان نادم ايفان من لقب ايفويا كاك ايفان خب ده افرايفا يفكري بدك تبينا موضوع جابت كيك بناكت او كيكيني ام زانين ديجا بويدين اك بيتا فرا ام ده خدمتاوي كين ام ناوينا چي ديانتا متا ديتيال فرا اكي گوتي قابتي ازديت حسانان جي حسان فلاوسا ام بس كسا متاتنا كي بسيارا كبيت خدمتاوي دابين بس هكي اك پاوتا دين مجي طبعا دي بس انجي گيرين و ده حقيقتا دين خوب عالم كي ديار كين اوه يعني وجا اما اكيد ترى زدي ملاتا كي نمت قالك از جدا بوتا هنجي رزي اكيد راوس ما مصاد جابت هذا باش مو كي بقى اوه يعني ما چه غرض قال كسكيني نما بناوينا كسكي وهر براكي زدي بيتن كريستيان بيتن ام قالك جين بيكفت جين وواقع وحقيقة نخياله اما الفيرا كي بسيارة كبير دي جابوا ويدن هكي ابزانن ازانن جيده بينام نزان ابجا خلط نجه تمام ابن التخاط براي بجي ايه از گهشتم قالك فرا مجالي بيدي هكي بسيارة كبير مجالي نوكا بسيار تنبت دقيقة مجان تمتن بسيار ها بسرسري خود تنبت خير بجي تمام بري از بس بسؤالكم اخير بسيار ايه بس كرت كيف خيره هو كرت تمام بري شرا بيجن ازي دينه ملكات اهمية يعني سروك ملكات اهمية السؤال هيا ايه كفو دي باشا كفو دي باشا دينه ملكات اهمية دي نجاشتم بسيارته باتش قلت از ما کاری بگیرم او فاشتی نگم ما مقصد دای بیش با چا ازدیاتی رئیس ملیاکت آیا این چطور کسان بجید ازدیاتی ما ملائکتی نوی ازدیه ملائکت نوی نه ازدیه چا رئیس ملائکت ها ما هی ملائکت اگه گوته عزائیل خود تعالی امروی کر سجده با آدم بد نبر خود تعالی طرداندو چکو امرویش کند ایو تو را نخواره ایو تو نزان جاودی بلا دوراوی هبه بهناوی هم تطنگه انا دا کی شهادت داده کرم که رایان کرم که تسابي وكاكي دكتور الفيدر هو وقال لك ونافي دكتوره قد خوندن كاني بس مزایم تو دکتری چی تو خودگی ايه هكا ونا دكتور ونا مستواي منن لا اوه تو جلکی دکتر البته تو کی دوامت کی اونا شغلته بالویری چت که ما برساكا وساشتا قديا بدن ابو بسیار خوب که اه ما برساكا وساشتا قديا ده به که بسیار خوب که اه وی چرمز کنی کروه بسیار خوب که تازه احترام خوب بگه مرو وای کنید این مروید که نویدی عصبی گرده با خوب جوانی تا چاوی جو ستا قبل هذا که ریان چاوی من دکتر برز چاوی من تو ملت مایی تو عزیز مایی چاو تو ملت منی و پاتو هکا ایزیدی برایت تو کی صدفی کافر تو ملت مایی کرم که بسیار خوب که ای با کی کافر هکاس ملتی تایما ایدی کجر بیشم تو تابیجی که تو نتشتکی مایی کرم که بسیار خوب که ساعتك بطبطتي قال من مرتاح تو تابیجی که لا حول ولا دي خاري ها
تو تعویجی کی پاکم ملت تای مسبرای تای تو باشا تعویجی ما کی مطمئن من هسه اوه بوچی که شو جواب ویناد قرآن از الله یاری از ایزدی ما الحمدلله شادو ایمانم نام توسی ملک ایون تا ابن کی شاده داری ما مصطفی خیره سيدار ريان تمربك مثقف لا حول ولا سرخبه اولا تو خب داری خدا علیش برم پر خب وقتی تو بیشی تو برای لیزی ایران تو تعویجی کی کافره کی سلفیه خبرك ريان تمربك مثقفي سرخبه اولا تبسط بشركتي نوع غرورك بيجي از دكتور من مستواي منها باشا تو دكتوري تو مثقفي سر سنه سر جوامي بسياره قشتكن سر خالقي سر الله درسته تمام تباري بخديها و بعد تیتا لایف تیک توک کافر چگریه فیسبوک کافر کره کافری چگریه تی چاد لباس حدینی خودی تباري بخديها او نم نظامو خودی ده نه مشکلات یا تمام اف خدي كان بيجي خديها كيف خديها همي ديانتها يام بس يزديها توی مرتاح با تو نه کفیلی توی مرتاح با همش نفسیت مرتاح به تمام تو نکاری دنیا هم نه بیرزی برا نه ها ده هجومی مات کن بختی خودی دی به یک شو پیوند سر خوبن تی با خوی پاچا تو بر را خوی دی من ها بعد سرمایه چه کردم که والله وقوم براي ما ينون بيجون كافر وسلف كي كافر وسلف هنا كب اول كلمة كافر ظن شو معناها؟ كافر اسرائيل لا ظن شو معناها كلمة اسرائيل كافر انا دي جواب بسيارام ده هر جومي اسرائيل بك نور بلنغازا وانا اري دك خبلنغ سر بلنغازا ده دارا هني تصني مثلا وجهه مثلا كان كاكونديا اي باشا امد ما مثلا تجي تيك توك كافره شكلت تل تيك توك ده بيجي حمد لله على نعمه الاسلام اي بامانه تيك توك كافره ده هر قوات اگو زید ما خارب خوده دار بدينا خالد نا هاي سعادة تقول قنادي من ما كما تقرن هذا باي ما دينا خالد وما شرف ترى ما باخذ وخالد سيور بي شهاده دويته ايه بلا سر جابا ما دينا خالد سلاف ورش ورش مره بشرف ترى خودت تشتاق شي نگه خودت ايه ما دينا خالد خودت ما دينا هر خاره با ما مثلا تو خودی سر بابتی باخ و اوی نویه تو جاب بدی بس خلک یک دیوه پسیارش تکن مثلا کافر ابو چی او تشتا چکری او امتنه تده صاني مسألة أبى بسركت أولا غرور يجر قلت من دكتورة إنما مستواي منها طبعا ما بسيارة يجي كسر مسألة الله سبحانه وتعالى أري باشا جل جا إزدي بقولي بيخدي معيك وكان بسيارة خدي جد كان الفيري خلاص كان لم يكن شيء تمام الفيري مسألة دي شيء كافرة مثلا كافرة تلفونها تشكيلي كافرة فلان كلي كارتينا أبى مسائل الدنيوية نه مسائل الدينية مسائل دنیاوی نه مسائل دینی نه هکه تو به مسائل علماء بصرمانه عبر التاريخ تبر خدا قالت تشتي تشيكرين يعني وي وقتي نا فالله نه يهوديا نشيا تشيكن ابنابته الدليل بانه انسان تلفونه كشي معناه ديني درسته ابا مسائل الدنياوي نه وسيله امكارتين بيقابل بسمانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم مزقفت جهاز نبون سماع نبون تيشلنا اذا خدي تعالى جل وعلا وكبي عرض انساني ابتشتني برهميناي ام بكارتين مراقبين الله سبحانه وتعالى دعوته دات كان بريت بوچ بكارتين باشا فضل دفتجي يهودي دفتجي كافر كاچول ده بسلمان كافر كلام يكسر بارك الله فيك خد نظامي باخذت نظامي معناه كافر چه ما بس كرتي تو خودي معناه كافر چه يعني مثلا كافر سيداي سربخون نك كلمة قبيحة يعني بمعنى عندك بيجم مثلا بقولوا منبات كافر كلمة كافر زمان عربي ده غطاء السترة يعني تشتكي بشري أبا كد اللغة العربية ده بيجنا يعني تشد بيجني تشتكي بشري زمان عربي ده اما الاصطلاح الشرع رب العالمين ده بنستر تغطي يعني اللغه ده اما الاصطلاح ده او كهر تشتكي مروبك جاحد بتبي مثلا نبوته پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني ديني اسلامي
بجحود بكت أي بمعنى يا قولي وباوري بينينت يعني جدراو رسالة بدري خدراوين رسالة بدري خدراوين أبيج نبي مروي كافر يعني برا خدي بيقابت همي أديانة طبعا مصطلح أديانة مصطلح حكي محدثة شو أصل بولي نشكو دين دخدي تعالى إسلامك قوادي جماعة كلام كري الفيري حميدي أنا دا بيقال بيجي يهودي بيجي فالله بسلمان مش كافر بيجي يهودي بيجي بسلمان مش كافر وهكذا كلمة كفر قبيحة كلمة كفر أو بيرو باور المعتقدات بيقال بدف إزدي كلام كا أز بسلمان أز بمرم أز إيش ما بحشتي أو بحشتة باوري بهاي الجواب نخير أصلا تنالي كز دين أصلا خدي إزدي الظالمة اصلا خدي ازيا ظالمه فرقه خدي ازيا وهتلرنينا ابي قلني اس بربرسي اخناقمه هر ازيا كي بيت كلام كي مناقشه جنب سلبي بنقطه از مناقشه الجلكم اد بيجم ربي ازيا ظالمه ربي ازيا راسيست او كعنصريه بلا كلام كي از اخناق السلمين بلا بيت عكس اخناق مش كلام بارك الله فيك ان جون دا تشي كلام كا جوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام كلام كا ما بسيركش من هالسلف هي بس حسكم. فرمي جل جرات في أخنا نوف جواجي مجد بالبلا بعد بيجن أف كاسيت مرد بري بمرت بتشرجات زون دمرت أي راستيك بيجي عندها هي. ما نال كتابي ونال السنة بارك الله فيك ما تشبال قرينك إنسان بري تشوف صلاة أي بتشرجة دي مرت عند علامات مع علامات تانية ما تشأدي لني نش كتابي ونش سنة مرن فجأة مرن بختية أي فجأة نتيت حتى في صلى الله عليه وسلم أختي بحثي مرني كري كمرنا فجأة منابي كده جلطة إذا والله علامات تنشر جبرين الظانت أبا غيب بارك الله فيك لا يعلم إلا الله عز وجل كلام كبيدنك السلام عليكم. عليكم السلام این باشم برایت عزیز دست خوشی الوقت که دست تو خوش بس مو بسیاره که از درک هم که فرمو وقتی داخلی لایفیت به نشن جابا خواب دن 2 ماهی که خفتناوان بیشت فرمان بسری مهاد و هکر دبی فرمانه شرخی بروایا حتی بگرد حلب چپا که وکر کرده والخواکر وانه بسری کرده جهات بی دست خوش وانه انفالت دی چوب چند کرد الانفالی چون حلب چه کیمیایی کلی کرن من فرمان اب سری مجده هاته کابوم بلگه که بینه کرده که رابینه